Sama kaki kabi tak rapi nggak? Ya teralah aku le, pas kinyak tanyaan. Pak Manto, mana tang laki orang teralah kopi merapi dah ya. Bu Dina dulu yang. Lagi tujuh Dina, sengkok tujuh Dina. Mere romantis. Lu tekin yang minum di yang. Ke mayu. Tok kira robu. Yang demi kelanjutan hubungan kita ya. Masa dia tok yang. Maksudnya kaki apa yang? Yang kalau ende yang terus-terusan dia tok. Dekibi orang engkau sangku pelakor. Terus maunya kaki pas derem yang. Demayang hubungan kita lah putus bayin, lah cepat terus. Leh, kaki minggu cade iya le. Singko recek nih serak ke kaki le. Masa kaki teke? Ya mun kaki neser yang marang kok kabin. Kok tak ande kok caring bini ngalaan lakin orang. Ya yang, mun sa kabin rela iya fe yang. Tapi kaki kan lah tahu tibi. Cek tang status lagi andi bini. Kakek seneser ka sengko apa ke bini na yang? Ya mun sengko re neser ka kaki yang. Tapi sengko re tak bisa nih kintang bini. Setia dah iya pein yang. Kakek mela sengko apa bini na yang? Iya yang, sengko milih kakek. Ya mun kakek mela sengko yang. Telah gelun bini na kaki yang. Masih tangan. Tujuh bisa apa kena? Ya mun karena kaki ngaji ya. Ilati nabi sengko kikir-kira. Tapi sengko beri bekto ya. Ini cilin lagi enggak nama langge. Arin target mat langge pei. Anang serober. Ya mayo yang, lama oleh dulu. Bisa kok kikir-kira. Man, malang ke? Man, malang ke? Man, buka ke yon? Kenapa masuk yon? Tadi yon. Beda pernah apa lagi makan nak yon? Bele ya anaknya man. Serojo mak semat di taman. Lataan orang laki lain yuk. Pasti aku tuh laki nauri. Apa maksudnya kaki dia yon? Sing kau minta ngerti. Yo nang kaki ya man. Bulan di taman. Bus. Mau dapat aja cek dan badan yon. Tangan anak tak mungkin nanti perbuatan yang ngaji. Sing kau mulai mati lagi. Tak kira apa man. Sambil apa? Sering ki dengung. Orang ngerti. Pas kan libur ke laki nauri. Cek nyari yang laki lain lah. Sing tadi bin. Tak roh karuan nunggu. Saya nggak boleh anak. Masa kang anak pesan dia berbuat dengan amat cuma ngatak mereka di sana. Yes yang, pilihlah masuk. Wala mulai ya? Ya yang.
Ping, kaki datang dari di mana? Datang main, Pak. Ya benih dah mana Ping. Kalau nak hiburan teh yo jangan tarkan na. Kocang kaki burle-buruan burung mantul. Kong kuna Ping. Iya, Pak. Kalau kan bulan bikimen. Arah apa, Pak? Kelereng kok ya. Enja Ping, kaki tak keler. Kaki janji hak makin seneng kasapa. Tapi Ping, cara nak kaki si keler. Kimen juga kena orang na. Seandainya posisi nabi nak kimen dia berdengeng kaki. Gam pengrasa nak kaki Ping. Lana, cewin kimen. Kan Israel bini. Kalau mau tahu dia, Pak. Engkau rela cinta sehidup semati bereng kimen. Ya mun kaki pakuran di pendidikan yang ngaji ya Ping. Tanda pesa bereng kimen. Lebih bagus kakinya ke dari dina. Sengko di tanda Ping. Andi anak apalah koreng kaki je. Tokang merusak rumah tangga orang lain. Kakek ngusir sengkok ya, Pak ya. Iya Ping. Cuma Pak usir sengkok, Pak. Ya mun kaki pakuran nengedin api. Jauhin kimen. Dek nyaman datang man. Marah aku keng tak pada yuk. Pas kan kebayin mah. Bing, ya Bing kan nak Bing. Apa, Pak? Ya kan nak tuju. Kamu lagi nih Bing. Ada Pak antara laku. Benih dah mana Bing. Engkau dikeleng ngelak lagi nih kaki. Yuk tuju bi orang bini lain. Terus ada apa Pak? Ya masa kaki tak tulis nak. Cereng lagi nak kaki tuju bi orang bini lain. Ya pola akan kancan naro Pak. Mula kalah kancan Bing. Arah apa ciling hakim ingat dia romantis. Ongkuan ya Pak. Iya Bing. Kaki mula percaya lah tanya haki ke laki. Keongkun datang lakian di perbuatan ngak dia. Kak, ya ada nak telu. Berapa lek? Kak kira sebenarnya datang di rumah Kak. Ya di tengah lako lek. Kaki miki nyatanya derem. Ya nje Kak bapak ki kurung ngatela kaki burle-buran bireng bini lain. Oh, jadi kaki lah tahu ya lek. Ya marah Kak, ambuin kelakuan engak dia. Cepat terus. Tak bisa lek. Sengkok lah terlanjur sayang kareng bini dia. Tapi sengkok rekik bini nak kaki Kak. Mun harus terusan dek iya, tang ate bisa ancol. Ya kira remah boleh lek. Setia daya pain Kak. Marah pele. Kaki tetep pebik sengkok, apa tetep melereng bini jua. Ya mun bi kaki serome lek. Sengkok tetap milih tangdak gendaan. Umon dek iya Kak, marah sengkok telak. Iya lek, bisa sengkok kaki bakun saya telak. Teka ongku kaki Kak. Lebih mele orang sepuru ikenan ketempeng sengkok semering kaki pada depan tahu. Nika kaki Kak, kota terau ngatel atas boleh tentang Roma. Iya lek. Sengkok saya tiara nyengke di rumah dina. Sekolah pusat aja di kaki-kaki dia. Pak, sengkok nyengke di rumah dina. Kamu kaki jom. Tak nih serka bini nih. Jawab. Allah Bing. Pasabar kaki setia. Tak usah tangis sih. Sekapin itu nyari ya. Bekala pesa. Mungkin cucu negara kebik lagi nariana. Lah cukup kan setia.
Yang, ya yang, ya yang, yang, ya yang, yang, ya yang, Kaki ya yang ya. iya yang. Ayang masuk yang. Masih anyar kursi yang. Iya yang kiburu meler yang. Yang, sekok kan nara nyambi kabar bagus. Kabar apa yang? Ilam berua yang. Engkau rekan narikan nerusakin ocang kakek. Lagi lambat kan kesengkok minta kabar. Yang engkau dek kakek minta sepora yang. Engkau tak bisa akabin di kakek. Kakek mi bisa apa yang. Cering sing aja kakak binta ada dia kakek. Beda apa yang? Ya pokok kok tak bisa yang. Kok tak andai kok tak pelakor di orang. Latina yang lah tahu sakit tinggal ke ocang orang. Sepenting sing kok bi kakek rodi senang. Enggak yang kok pakun tak bisa yang. Serius kakek yang ya. Iya yang. Kalla kakek la mole. Neserbini na. Tegongku kakek yang selama ria bi sengkol ekor banaki demi kakek. Sepora nang kok yang. Benih engkau amanakin perasaan kakek. Kan keberadaan saya tak memungkinkan engkau bi kakek masih itu. Siapa ngarang-ngarang? Si Kimen loh. Men, beda apa pas batu wadana ke men? Kakek teh. Iya. Tahu teh. Setia sengkok lah tak andi semangat oli boleh. Loh, kau pedang aja ya men apa men? Sengkok si telan nerima belisan apa sih kalau aku datang bini teh. Emang kali perbulan apa kabina lah men? Sengkok teh minakin tang bini teh. Raga raring bini lain. Dengreng bini aja bisa sengkok kabin teh. Arah apa me pas tak ande teh. Kau coba ngaji ya men. Nak tahu siapa ibu kakek tuain mainan. Akhir apa? Tak pas kakek si katonon. Cek burlebur men. Ame lagi paras nereng bini. Makin bilang kakek lah men. Bisa nggak sakit-sakit atau kia? Titi sengkok pas dia remat teh. Mun aslina sengkok taruh beli dia datang bini teh. Kentang bini tak kok tak gelem teh. Ya lah coba apa ya men. Kayak sengkok lo tak yakin. Mun bilang kakek gelem ah. So alamen. Muring bini terjun sakit ate. Melarat si beris men.
Lek. Ale. Lek. Oh kakek kak, beda apa kak kaki bisikan nak boleh? Sengkok minta sepora lek. Sengkok hilaf atina akin kaki. Raga rareng bini lain. Iya kak, engkau nyepora. Ya munda ye lek sengkok terwaru juga boleh. Umun masalah dia kak, kok minta sepora sebanyak dek kakek. Sengkok tak bisa. Apa kaki lek minta gelem. Belereng laki lain ya. Anje kak, engkau kena terlanjur sakit hati dek kakek. Sebut lembut ngati nareng bini kak, mulai pas sakit hati, tetap segera dia. Cek pada aki sengkok dia berengkere kak, sare mon tepang kutok, tinggal pusen pas ken nyaman. Cuma lek sengkok minta sepora lek. Terima aki tang sepora lek. Sepora nak kak, engkau tak bisa. Lek. Ale. Ale. Nyengka kakek kak apa jauh kak? Tahu saya ganggu tango di boleh.